no mo print ye counter hokra ye use A4 obi ohono ma asem no ba ye a wo kwa ma o makosiesie no open ni sika putu obi age no wachinchim wo mo nsanti na nsem a enimu nyina waka ukọ yem police a ye forms a ye use nyina if headquarters nyame adom kakra na wo ho ye ba ye yage bia beka wa counter bia no obeka kire wo say ye ni ye form be it extract mostly e bia extract say asem bia to wo bia yira wo passport ayira wo Ghana card ayira na yesi kwaji police report bra no what we give is what we call extract. We extract complainer with the abreye no egu krata so na mpanyimfa sanye team na ye dia moama o de akose passport office ananse national ID card for ho enumpo ye nton na bonten nti ye nso ye nton unya bi baabi age ye ho ye kwaje a ye nton ma ye se ye de makwa na ye mfa makwa nti saa na ye no mamumfa ye ndin enko settle mo case.